Wan pai biang jong I David Osman and Dotran. Kalong ingat dengan kong nga penpau ke buram sa ublay. Ngakam ka yeng ila don mo hapdeng ka duriaw ka basa. Sanungin pai te ngim tip syu te. Ngilawat mentana do saw terik lewat yo. Hadu menen ngila samanwat. Ngasutu kan ka duriaw basa ka dana kaman. Dari ublay pi da ka borba ka jong pen pai biang I David Osman sa yeng. Hapadeng kajing ling padeng kajing sosi kajing paddo nut kam tami ikimi jo ya kini ki meina mesan jo kini ki bahaya ngasam ya kasnong katau kam tami me I jo ulei mentai la dan khandai pulai snem kan nu do nut jo I kapat kapra te kajing wan pa jo hadien bakajing wat ya kum kayeng ila wat keleng ni wat cek smet ni wat sabhoi nang taran kat kajing atrelang kasnong kirang ba snong iba ham itu ide ma ningkong de ka press kan ka ba don babu ka mo ka dur ka jong iba ka dan ka jingja te dan manu ba comment sang to yo iyo ni khna kum tamta sapo tro te kum ka yeng la pet satay la let satay ti ki police na nong po ro kila irap nang ni na po jalu para ni na cantonment baru khoi kila irap dot khoi rei mlap dien yo ti ka charan khat ba menem stem te thai de si ko makpor kan no beji kom to kidan ni ki parasnong jongi kidan ki ba ong ba ni I u bo yat kidat halu ba te kom ta kom ben slam show kan na yeng la mar re ur bro khoi te kom no u da ka kidat u kuloi ban poi hang te lai lat kan tan ngilap ye uang te ta ma amdan ba penwit ye u yat marwe tingi ya buat na dien ki kali ya buat na dien ki kini ki brio ki bahaya ngasam ya buat na dien ti ujat na ruwe ngipet sana unyat udang ithon mekalenti nama udon si kadon gajeng ketak kli pia baple tenan dan mata dala po yang nia po yu ti khot utus ket krishnang mau shembam na ute ti khot ong bit filawan mo hoi ti ujat hi la kajong ti nia pet ni ong ulet ni sayeng tamasi sha uya pet upoy hayeng ti ikimie jeng ute bat ime ie jeng masan poi te kala kedok ngingim nut ban namar ban da tre than ban surround ki brio te ti ikimie jeng kali kan ong ekon ni chano tu kon ta la ya mem o emmi ngawan ban pan pisa biang na phi bangan le biasa duriau ong kadar gejak kenja phi te phi su tu em kadar kejak tak kri ni jing otip ka schizophrenia ne ngam te mo kita ki doktor ki kam te bai kata te menta udan nang te ya yeng te ngim nuat ken ban penrung ya uai yeng namar ba umsha ino ban rung yeng iting te ukhang ga yeng pisu tu em kadon chiti menta ngi shong hang te apa beranda tingi perkat ni kro ya ba ngin yalam na shi ki doktor ken nama umtre te udom ba tiki polis aja lu parar kila awan ngila panjarap na ki kumnungin le kenang bangin ra na ya nama umtre da ong le hospital umtre dalele ru MT mentang si ong request you ngin chile check up you pila atalon da si menta pe pila rai kho kabam kadi do ong ban ai bam you ong MPEM ngam jutre te kabam baset ki brio ngaset hi te ngabam om ta te menta su bam da biscuit tingi kwa kai menta ban ra no sa hospital you te ngam tip ngin le kum ngin ya perkhat pan pisa ne image u gan imi on pan pisa na phi ba ngan le sed biang sedur yau wong le sedur yau bakadon ka fiet ane ka he ba ka fiet ti su tu em pi u kena lada kena samla yu menta bom dan phone usong ma kena ayeng ru PM taken nginang perkan ong tip le asia bangim jutip mo yo di kenja yo di drugs ti pila pet ya yeng atu sni bau jan na sautrik ngila le pli ketika yeng kesem lada de kena ba di drugs di kenja la ben lap em kita ndai kita mlap tapi ka mobile rum juban judan mobile parlok rum judan ki parlok ki jong utang thos ke trisnong kan ba anol na mai thiet bit na tang ita kan pi dan parlok dan iu ka phone dan tang kita kan te isu kermen kan na ka suma jong ki doktor le se kala ban wan lambiang u seperti long normal kan